Ako no papajalan da tugas iti isay mo do ko mamili doho ka. Tu insanan to kano pati nga nonuan to ko kinorahingan do katumbayaan. O tumbayaan pagiit jemaat diadit kakuan pa nga no pili ko. Iri no kakuan isa o buktid ay iya no pa nga kano pa dit bora sa malayo nga boleh dipercayai. Ikalan sanandet atumbayaan na tulun kinarahingan di ko kito lobi ko ay katumbayaan ni siyo gisa mo minanahak datid kasiwatan det isuang na palayanan. Halip ya miya galidi nga ato kay painsaduan det gumo no ti kadaw ti kay goritan det ay awayan dati. Halip ya iati no pati nga pinatumboy to kinarahingan det tumuguang iti palayanan det taon debay no. Isuang det gereja iwalay masyarakat tay ko ipersatuan jabatan tay ko nununo pahit painsuang nanet ay karajaon nga dati nga kada dati lihuay det gumo imati kadaw hit kompuong got palayanan dati. Isay na ko ilad ino pay nawayaan dati di taon nakatalib nga awayaan pa ka daw dati da taon debay no. Miya galapot ti ay bersiaran taon di nakatalib asaro minturog. Taon debay no nga minturog na YouTube. Kamuin pa nga iti na po kamundat kompuong ka isuang gat palayanan dati isuang ka kapasian dati nga namilat magidu. Iri ni kamundat osin onsom isuang na palayanan. Paingkurop yang haro higay omis bagi. Nga haro piro-piro hit ay koromut maya da WhatsApp maya nagi dat nununo po hit mila dati ay indalanon dat kapagiraramut hara nagi ipapaylad paingka na dihat ay awayaan ko paingka kabalingkahang kaposyon sairaan pa pakinongohan ko hit borosan da kayo nga gisam ba ka boros ngay ako nun ako ni ka pangisasamod ko ri nga mimang manapot ako no puji Tuhan tu iya akaway miya gali di manamatama di ko paingkukurit ya di puji Tuhan tu iya nakawaya iti kanta kanda ti agaliti kangku sakira na pod iyo ho oduyano kud ako nakanud tumaguang iri na kanto kakuan dat uwo kan na pod dihom saira na po kawayat di nga moy kiros kamuyan na po nga iyo kayo iati inakawaya di kantakan dat kabalingkahang kaposyon hiri na hi pinapakitad iya na po nga kano dat menanggung idit kantakan idi tapot tagid iyo na po kakitad karongaw kabasa idit ipalambusan na kayo miya galidit ay yadi ayso na kagarasan na ginawa ko tumaguang nga puji Tuhan kamanda pilihan kinarahingan haro no hit ontok ko panasakit paingka suway pon lo panasakit haro pa kagutiat ti to kayhad no mati kapiak kataguang irini kamuyan kud ako na pa ko iyo kayo hom apailanom ay kano dat magindalanin na ralan ko po sin demi agalindo. Okay? Jadi puji Tuhan tumayan ako ipagilitan dati gumo itit kantakan no ko po siyon dit apangkal ko piyo agat nga mantadot so kadung ka kinarahingan iati no pangakanot tumaguang ka sana nila haro nagi kaboros dat okon na po ko kinarahingan
Aku ikanu det tumaguang iti kantakan det awayanku ka. Miyaga lagi isuangget pi karuhangan bagi. Ipagilitan dati haro no dahit mimpa-impa no aya susah no lo karuhangku. Miyaga lidit mitong kiad no kalimpupuson dahit ti ka. Haro kayo di dondo. Sekira no pod haro hit yadit mitong kiad na ginawa nga. Ay natoboyan ko pyo ginawa mo. Nga kaboros nando hit nga madad ikusay kay tandu. Nunda boros akon na pakaila tangana. Laid ni hadi karuhang kutid nakapiada ka. Akon na paka kinarahingan laid takonod isay no kaylod moy no kiros, moy tuhon, moy panginom mo garamason. Nga mantadot ay sakadu nga kinarahingan. Katumbayaan dati kumakinarahingan irene kanu mamusus da ginawa dati. Puji Tuhan. Mantad ko kaboboyuhon na kaposiyon. Kamon kuno pati nga gaya hidup. Hirin nagi kadaw kaboros na kod akon na pa kinarahinganom laid ako nodahino ka. Nakuro. Ino po hitamulok ako pati hom gampasa ako bod iyati hot pendalanon ko ka. Nga sayran nakatutunan ko kinarahingan. Gisambot atumbayan ako iti nakakuaan dat iti kalidasan iti umur nga pinaro-naro to ay paintano da ko dilat panuhuan da kinarahingan ka. Puji Tuhan. Asaro takod orang awiri. Akon na pa ka nakatutunan ko ti kabenaran. Ako na pa nakatutunan akon ako'y kahitid danda ka. Iyoho kadaw nga ako na pa nakatutunan da kinarahingan ako'y paintaguang kat mo ng bora sa kasuaban bay no. Atumbayaan ako naging mantadat it ralan ko pasin da nawayaan ko. Akon na pa ka pangintirungan da kinarahingan. Iyoho ko nga ano hinatimpo bay no. Haro piro ayat dot papakito dot paingkukuroh ng kutipangong sikahan dati kumakinarahingan. Isuang Mazmur 54. Mentokot pangalimpupus dati. Mazmur 54 ayat 8. Miampay dot aga na ginawo. Iyoho na pa nga papasambah ko korban mentok dia. Mongonsikaw mantadot ngaranud i osonong. Ya Tuhan. Tu iya na pa nga pinapayduho daw mantado insana net kainggoritan. Itinapot matoh ko nga kanud mongintong di sangod ko. Paingkurohot ay ralandatid mongonsikaw kumakinarahingan. Timpu bayno. Right ka ilo persembahan. Harati kamayandat persembahan. Syukur. Ilo nga mila dati pawayaan dat pangunsikahan. Dati kumakinarahingan. Persembahan syukur. Tumantad dat panghakan di siyo. Iyati na po. Miyagal na po di Raja Daud. Kano po siyo mantad dia. Kano ako did mengintonggot isay na musuh-musuh ka. Iyati ka daw nga mantad dat ay panghupan da kinarahingan. Kitoh to ko musuh-musuh. Pasti na inirogon lah. Katutun to ko isiyo musuh. Irogon. Tu irine sangod dat ay lanto ko. Sangkura persembahan terima kasih.
dia nu paginawo sakirad saringgit, saringgit, RM5, RM10, Rp1.000, Rp1.000, dia nu paginaw ti persembahan terima kasih ge. Hali piad iti nepot pangonsikaw dati kumakinarahingan nga ada ti aga tangga tusin. Nga iri na padihom ikamoyan dat pangitanan no bagari buat tiad di. Miagal ko sakirad miampun. Haro ni tagadan. It kapagalan dati lah. Nga moy dat osorow handaman ko piyahit kantakan idihom haro dahit manud haro pendo oraitan ka. Pitagod ko na di karuhang. Kopi damay na di. Nga osonong numatirid haro hit titahak katakuri. Nunu titahak. Sa kurang-kurang dot gapus. Kamun pa nga it na kopi damay barit yun di. Tay ko isay na pa'y obas, manahak ko bunga. Haro na manahak ko tusin. Nga iri na pa nga iso it popotong patanggayan na popokitod pibabasan. Sakira miagal ko ay nakopidamay dit tambalut. Papaharat ako nung makan-makan na takuri lah ka. Yadi. Jadi iya ti kumakinarahingan hali piad ahat ako milag gatangon na konsikaw pangonsikahan dati kumakinarahingan nga harapon dalo kamoyan dat pangitanan. Irinet iso na paralan nga ay manahak takod persembahan syukur, persembahan terima kasih. Bantuan musim tongkujo 600. Pengkura madi lagi. Paguli persapuluhan kok pengkura. Nga main na dati anuay dat persembahan terima kasih kadaw. Salinay dat hopodom 2 tulan. Kasuang takoti 2022. Onsi kau kumakinarahingan tu pempasih pakasari. Papatahak na din persembahan terima kasih. Kumaduad ayat komudo kolimpupusan. Isuang ke Mazmur 88 walu na podom walu ayat ke podom miso. Hari nangkud ayat manu paburuo at kabontugan nu monto katulun-tulun nga patay. Hari nangkud ina pahit tongo tiagak ngay nga tumungag daw mongonsikaw kumadia. Kanu hinangkud man pabaro inalisinod isuang golobong. Nagi itit kasatiaan no dahilad kinayanan dit kapunso. Iti na pa ayat kapadam isam kapadam 2 nga pinapapuri mo dati dat antakan dat paimpasih toko iti timpud dandap mamuhoboh toko iti na kasiwatan dati ay papatulud dat konsikaw dati kumakinarahingan. Tu ina pa'y kaintalangan dahilo nga ipamaguna na patulun na patay ay so na kamoyon. Ay so na ikamondat tumungag tokod hilasalom bulabongom mongonsikaw kumakinarahingan. Ina pa'y naraitan dahiti nga antakan da iyati na po nga paimpasi. Iti na timpu dati mongonsikaw kumakinarahingan. Puji Tuhan. Amen. Onsikaw tako na tiwa. Tino haron hot persembahan terima kasih dati kumakinarahingan. Ila tanganak dati, ila tangokoro. Mahan tako na ubasad. Mongonsikaw kumakinarahingan. Maya da persembahan syukur. Ikalimpupusan. Isuang ke Mazmur 100 talun hapadam siam
ayat ka-4, aun sikaw ako kumadya, mantad ko iti napakinasilihan ko nga asundo. Asundo hiwinan sayno, gisambot apurimanan ko kapid paintapot. Paingkuro magyati, asundo kayo ko kamo. Gumuot ikasunduan dat kinahinaan, kinaharan datid ti pamagunan. Asundo ta kan bagati wa, nunuhat kasunduan. Iti mo boros nga, asundo no. Kano mo boras paingkuro makapiatit tulon to ka boras. Nuno kapiyahot ay tamodon nuno makapiyahot kakuaan do ka boras to ko. Moy ako numatiya pagatul lila saraminam. Tumong kabang no, mo nandila no. Paingkuro madi ti kabang ka boras. Paingkuro ka boras iti kabang. Mimbulay ni tuhat ta miagalidi. Mingkirop, kokirop iti mato. Itilongon kagura. Milod odi, tunturu mo magura. Kaswayanan ngay. Ilo na kamundot kasunduan. Purimonan ta kano pangailay tampinay nga. Ay so nohot bohiton datid. Ay nakura tu ata ko mangunsig ko kumakinarahingan. Tapot nagid o gumuot. Kantakan no kaposyon da awayaan dati. Nga iso no pohit asundu dat awayaan dati nga timpudon do. Apurimanan dati. Kanapod hilo nga benar-benar tapot kapid apurimanan dati. Iyati na poti nga asundu dawon sa kinarahingan. Puji Tuhan. Nakawaya, nakasuwang, nakatalibamban to kati taon 2002 napadamduwa. Sa linay dat san taon din nakatalib, nawayaan dati. Agayo pangonsikahan to ko kumakinarahingan to ay hinangay to ko po dat timpubay no. Nanuan to ko po kasiwatan dat tumaguang kagud 2022. Iyon na po sikaw ko. Halipiad ay umur nga numaik. Manaw-panaw ni hadi karuhang. Manaw-panaw sigagan po kada po kasyo. Undas tadi nakuro. Kada po undorong po kasyo. Hudi. Igit na di siya di titipus. Gaya to. Tuwanon kono mati samputul di tabu ka purak. Ay. Tukong lumahing humadit di hoy. Nga irini kaonsikahan to ko kumakinarahingan to. Anuan to ko pakasari kasiwatan. Dat tumaguang ti taon na bay no. Ay irin lagi kamuan ko dito no. Gumo na tit kantakan no kaposiyan dati nga. Mantad ko iti pinuhobo dati naha ka kinarahingan kumadati timpudon do. Nanuan to ko kasiwatan. Kakikitanan na pohom. Yadit ay so na dadi hot. Kantob dati. Ay so na alasan dati dat among sikaw kumakinarahingan. Sikaw to ko. Inapahi kantakan na nawayaan dati di taon nakatalib. Sa kirod awayaan kago dati taon dubay no. Nunong di kadati. Hadi. Haraw pa kago ti taon dubay no. Iya tinawayaan ko di taon nakatalib nga. Haraw na di pangalaman dati maguang. Susuway nandohot. Panunaguang takot taon dubay no. Gumo diha tambalot teman hakot. Panudukan. Manhakot. Ay panguhupan. Manta ka kalimpupusan.
harohot isoot ay pengalaman di nawayan dahay di 4 hari bulan. Ino pa yung 4 hari bulan nga minamanawi had minedilod dapi-api. Kano po ditipagon nga igitan daw i modem bo wifi no lihuan ko ka. Ihumo na dim o tapat kapiyad no lihuan ti walay. Kadi di tanakom. Buah. Igitan man tad ko dihila siri ba dat olihuan mo tinakago kasyo. Igitay ni selin mintuhon. Kasadia na di ngay barang-barang pamanaw. Taloy hay tulun. Pamanaw pikira-kira hopodom 9 kilometer. 19 kilometer. Ay, wifi kasyo. Wifi kasyo nga. To kom undorong hiri di Santo Nalun. Ihumo po kangko. Hino kasyo nga mimbulay na day ginaw tumugod. Tunay gitan na giyam no kasadya na nga ay di na negitan sinumang hirkarita nga ay intangay nga tanganak pagadi mo hopod dagi misa taon miagal dadi di togodon nga ngono po di imbulay kapim iho nga nakasala diri mo tu amin ang intong mau tidak mau paguliay kang kusyom ay narubat na hot ay pagindalanon to kod lebih kurang sejam tu sinodud dit lebih kurang 19 kilometer gumuli ka kagumoy pagano iri ang pinagulian mini pagano nakarikot pada kaningaw ako nakanto gumuli ipiyahi hopadam 9 kilometer nga pira diri di talun hopadam 8 kilometer misaguli sayra dami nagindalan nakarikot tahiririkoton nga hino pakasari ginaw apuas at sayra nakawaya miya gali di bo pira-pira tadaod man tadi di mimbulay nagidihit haro nagiit kaunsi kaw dahiri bo ino pa kaunsi kaw diri nga oson nang imang kugiatu osomok pom nasaraw gi umbalo pod hilo kono pintangan doralan kosaraw no nagi kosaraw nagi ditanak gumuli ka po sa kira gumuli nga asadu kapya gulian gi ibarang nga adi negitan hiri na didat kamondat on si kawi kasari on si kawi itu nasaraw kadang-kadang kat iya dini away andati isuanggot pikaruhangan isuanggot keluarga bahkan isuang gereja masyarakat hari kantakan det miagalit ato koda otorimo miagal doho ditinu gi nolihuan ka nga amo kunda otorimo nolihuan noit nunari iya diday ginaw ko nga sayra na pod gulian kago dati damo musaraw oson nang limang gatu nasarawi kasari jadi montok dati iti tahun 2002 na podam duo ikantakan di nakatalib haroni adati korohian ada puasa ginawo nga konsikaw tu nonuan ta kapakagod tahun dobay no hinggod sontob no podit no puasa ginawa no teko it hari kantakan na nakasindul dia kaping kurang nga harok kasiwatan dati tahun dobay no tahun 2002 na podam duo dot papaburu mangiwaguh kagu maya kagu sekirad awayaan dati kantakan dit nakatalib may dati taguango miampait katumbayaan kagiratan dati kumakin rahingan tu noratian dati do kaswabo na baynad isiyon ni manahak dati dat kagarason isi manahak dati dot ay semangat de tumuguang
Danun no pa'y kantakan dat taguangan dati. Apa na ilanam nuno nga maya dat kasalimpunan da kay sisan dati kasuabo na bayno taguangon indah lanon to kono pod nuno na pahit awayaan nuno pa'y kantakan dat ay patalibambanan dati arikot ikalansanan dat patilhambus to kono dat paingigit kasari kumakin orahingan o girot toko tu isyonay kanum mangahak dati dat mengompok kagutit tahun 2022 da tahun bayno. Pahitian to kanati panambarasan kasuaban bayno ikalansanan dat ay isa kagu panimpunan da alumis maya da panambarasan manikid kasuaban. Magsusuway patapulinan Toriri mo lutosinluan Kadakatong haruson lihon Haruson lihon No gitambalo Yesus kasasari korongo moduli ay suko ira sinunundang kadang ko Yesus na sundihon. Ano misis at takad isang sabayang? Kinurahingan o sundo isang kerajaan sorga kung si kaudot kasuabon sa bat iti nakano pa kaguyahay damin ng impupus diti kay si sandat kabaktian na kasuabon. Isa ipanimpunan da alumis kumadahay sa iradot nintalangan nembulayan kagudahay ti panambarasan right ko mungonsikaw kumadia. Ikalansanan dot ay paingkuran no po panghakan no kumadahay di taon nakatalib nga taon do bayno kaano kaguyahay magindalan iti kaposyon miyampaid patilambu sa sikaw kumadia tu harakasari sa kadungno maya dot ralan kaposyon dahil manigid timpo. Kung sikaw man tada insanan makikinangaw tu manugela kadaw ahako isuangan no paawayaan diolo nga kada ilo pologoso dot umpuangan dirogon gisa mo kalomok katumbayan dilo nga patilambus na day panghakan no gisa mo ilo kadaw nga ogirot dat tumuridong kasarid isuanggot panunudan kumadia. Kung sikaw dat tadaw sa batabay na to kano kaguyahay kapag yampay maya dat kabaktian hinggan no po may nehay ahako isuang dat kabaktian na bayno may nuno na pahit ay bulayan awayaan orangaw dahay nga pasilid iso pakaguhat ipapagara sa katumbayan dahay kumadia. Ampunan do sa dahay Tuhan, tinasambayang dahay, isuang ran Tuhan Yesus. Amen. Okay, kung sikaw dat kinapagyampayan dati dot kasuabon na bayno, puji Tuhan, alay di kasari oy. Topa-topa di nga 30 minit tadahaman kulad di mo. Kori ko, tiga sarid sanjam di kasuabon na bayno nga ay mangurabay na to hari Sabat lah. Okay, selamat hari Sabat. Sanang berbakti kumado kayo hingga na po kinenan dati gereja tekare patilambus kasarid maya da kebaktian online kebaktian pribadi ikalansanan dat ay irini man hakot kagiratan kumakatumbayan dati. Inako po kapiruba ko dot kasuaban suab. Yesus na sondihon Haroson dito No kita